Sehaula sala mau Mang Martin hobe. Mana hari umakai ini mana sela-sala Iya, 17 anos, 16 17 anos. anos. Ya, 17, 16. ya, sim. Ya. Sema agora se jogam né lakong. Halo lorong diak lorong kemana mamaluk sirne bemak na kono iha timor lara nomos mamaluk sirne bemak kia rai selu kari kita buat sira nya lorong ida wahin furak tebes. Diak ohi lorong iha one soring mau Martin hane sang hane kolega hane sang mos hane mau ne bemak ami conhece maluk leorona aproveita tempo ida ne hakarakat conversa halimar atau ne hansa fahe hanoi e mos bele motiva mos maluk baluk ne bemak agora kari kari hela video ida ne. Dia ke hana sorry Mang Martin dia kalai. Dia. Pensa ohin Morris ohin lorong. Ya, Morris ne be maka. Ya, hasur deh. Sama Morris ne dari rumah ya dia kia mau saat. Hani sa agora da ko hindi trot mahene kari. Aku udan da. Iya, dan emos ita sinti ane sang ya. Kada ves lorong te kada ves sudan. Iya, truca malu tempo musim no sanesang. No Morris ide jane bem dificuldade ho ide contente ne sempre truca malu. Ide ne novidades. Iya. Yak Mang Martin ne bye-bye ha bolu ne ha ne biasa ha bolu laos katak nia direktor maka bolu Sefi lai. Bye-bye ha bolu toman tena tat Martin ou Sefi. Sefi itrua conhece malu horban hira. Ya, Sekitar se hau lembra ita conhece malu ia 2012 pertengahan atau bat 13 salah. Ya, ami conhece malu no como ami hansa sinkron, aminia Sim. hansa aminia sinkron Ya. ami hansa sefrekuensi. Neve amuro começa bahas com a música serne. Los. Tamane mak hawa karak disclaimer datang. Haune Sefi Martin ne, Mang Martin. Ne hanesang haunia be termasuk EMA dan nebemak berjuang makas bahwa musik serne hotu. Quase musik primeiro to musik serne hotu. Nebe maluk barak mak khusu aransemen sama kalau aransemen ne mak ada Sefi ne. Nebe how so proud bahwa Sefi Martin nebe mak ema nebe multi talento tedes bele halo buat barak. Lihat buat interesante tebe sida. Nebe mak hawa karak dada lia ho Mang Martin mak. Ya. Ihe ema barak mak hareho matan sori. Ema bolo dia pandang sebelah mata. Ba ema ser nebe mak defisiensia. Mebe ihane hau kulili kona ba defisiente matan. Tambah hau agora dadang converso ema nebe maka defisiente matan. Ya. Ya. Ihe ema barak mak asa tadi hang hare pandang sebelah mata bayar masih ada defisiente mata. Netuir Mang Martin hari ini. E quase a maioria pensamento é maniang até de cada grupo nebe ma deficiência ne grupo nebe marginalizado. Ela ia uma de label halo atividade selo. Sekarang halo mos ninia kualitas be atividade ga o talento ga qualquer skill nebe ma ne ihane bele la iha nasa oportunidade para tu compete ho grupo ne bema ema físico di axira ida nema dala barak be público ser nini hare ser ne pandangan ba iha ema deficiência sira ne liliu deficiência matan sira nebe iha limitação bahare ni label halo buat ida ne bema bot liu no dia liu mai be ida nema ema seluk nini nasa harega o nota usia ma deficiência mas how tuir how ninya experiência rasi kata deficiência ne ya parte físico ia ninya organ funcionamento ba ia físico seluk ne sebele halo batruma Halo dong aceita tambah hau conhece Mang Martin ne. Eu mana be mak multi talent lah. Serviço kantor, halo serviço kona ba office niang ni hatene halo. Inamos bele toca qualquer instrumento. Nessa põe em place da bahau tambah hau proud tebe skill nebe mak Mang Martin iha quase barak mak hau bele. Sim. Tamane mak
saída mak ema no dar deficiente matang. Nia bele halo pa ya nia moris. Atu nune nia bele compete ho ema seluk ne bemak. Ok. Dia, hau não pergunta ni interessante teves. Colega Tito, nebe durante ni hamutu daruma ita ninia interação ho ema deficiência matang nene sidak máximo atau atene di playan kona ba ema deficiência ninia atividade saída mag bele sira halo ya serninia moris lor. So deficiência matang ne motor ho careta dia lebel lori. Skill ida ne bema próprio dia ne labele halo makida ne. Mas ia parte selo kita hatene kata kita mos agora dadau que mundo globalização mudança tecnologia nebe avançado teves telemóvel ho nasa ema dia smartphone android ne facilita teves ema deficiência matang atau bele utiliza atau acesso informação mundo ninya nebe ita bot sira hatene kata ba itania audiência sira ba harenani sira kare acompanha la vídeo hau mensagem balo nebe hau karakatete kata que deficiência e basira de bema que ela ia área remota sekali lalika sinti hanesan merasa itane ia koto koko aprende na fating lori sira ba iha dalang nebe ma sira hakara gliliu organização nebema ka serviço ya área já né nebema halo advocacia lori sira recomenda sira referral sira by fating ni nebema sira bela aprende para não bele aumenta ser minha capacidade no conhecimento bela acesso informação nebede sira bela aprende tamba dadang ne deficiência mos bele utiliza computador pode halo serviço ia kantor serviço sira administração yang ne ema deficiência mata mos bele halo nebe hawanoing agora dará politicamente organização sociedade civil sira luta macas ba ema deficiência sirni acessibilidade liu ba iha acesso ba iha campo serviço sira hatene kata função público ni lei sira nebema dadang ne sidak fo espaço dia ba ema deficiência atau aplica ba iha serviço sira nebema fosai husi anuncia husi função pública ni mai be ia parte da hakara katete kata ema deficiência e habilidade nebema mais adequado bel hal serviço nebema responde ba iha serviço administração ini yang halo carta desenho proposal sira halo relatório nebema que escrita iha texto vai nebema nessa kita buat sira nebe condição dia bel halo mundo tecnologia agora né suporta TVs sim facilidades ba emisira hoto atau bele contribui ba serviço iha qualquer saída dele los dia ai, harus itu serius demais. Atau itu kita be fleksibel ya. Nah, awak cara kusum. Hanya sang Martin kan, sim. Emang nebemak hari umakai ngona, keluarga ngona. So, Mang Martin ni be. Agora na hirana. Dia hau ia uang yang 5. Aha. Feng mai ida deh. Tidak mungkin barak nih. Ini lebih lagi. Itu kontra Biblia namanya. Yang mai ida deh. Iya. Sing. Tambah Mang Martin, emang be deficiente, be ni fer com bonita TVs. Ne paling tips rumah ya kare. Iya. Tips mah kita nih talento, kita nih conhecimento, atitude. Atitude, kita nih halo. Mesmo que a deficiência, mas kita garante basira kata yang buat tidak forma família nem makida moris ne necessidade buat cerne hoto. Mesmo que kita suruh limitação oi. Mas na faten ia vontade ia coragem kata moris ne la fácil done, mas avança na faten baoi. Saya salah mau Martin hobe mana
hari umakai ini kas mana salah Iya, 17 anos, 16 17 anos. Ya, 17, 16. ya, sim. Wow. Ya. Saya mah agora vocês vão né lá com. Ya, Dan. Hanesang emane bema. Hari umakai iha momeng ida ne bema Mang Martin Cynthia sa downloads. ya. Cynthia sa iha Dificuldade. momeng ida Ya. kata oh agora arrasca demais. Ya. Ne pernah acontece kan? Ya, ne quase barak los. Hanes tantangan morisi de bene bene ta suru be. Lilian sa agora hari itu umakai. Sim. Aí da nema kawa to kara ka explica itu ang kona ba liga ba morisi de hasuru be barreiras para que e tenha família nema primeiro economicamente. Lilio ia tempo balo ne bema kita dia. Mas quando engira how conta a história barak de kata. How se início ne how ne ia primeiro how se closa ao serviço. A forma tinha a família depois de liu fulan tolu hat começar o contrato e serviço ne outro. Então dificuldade a começar soro ia ne molok ao hetang labari kita primeiro. Então necessidade da nebema importante los atu usa ba prepara ba atu ia o primeiro ne atu moris. Outro tu falta. Ai da nema how sinti ia momento da ne how sinti katak ne how sur problema ou desafios ou tidak nebema how sur. Mas depois de ramata quando sur te desafios how ia bari moris na fating o coragem ne bem ia tulung si família balo apoio depois mas vamos esforço rasi usa ham skill ne bem aqui nessa morrer te introduz primeiro kata how ia habilidade quando ba música how lori habilidade nema ko di buka fale fundos li husi how ne be skills ne how ba toca festa e jane ho di halo agregação de fundos que ansa halo na fundraising ida for income fali bahau para ho di sustenta fali família sim Tambah lah fácil Moris Timor ne atau ne com certeza satang ya tempo da agora tatu buka serviço mos difícil difícil uluk pernah iha organização ETBU sim Timor Blind Union ya Yang nabas mengatur asumi cargo nessa diretor. Ya. Tips soin sama mau beli karik mau beli fahe organisasi meda barak nessa. Ya, hawnai ya momento ida neba. Hamos la espera kada bele asumi knar importante nessa. Tambah hawnia be kwit ne be haw iha habilidade ne be haw iha mak iha música de talento música de. Hawla fokus ia be iha serviço ninya. Siapa saya direktor ya? Iya, apalagi bahaya ya cargo importante, bahaya asumi be ya cargo superior. Ane hau sinti hau momento ne hau la ia be la ia esperança boa dia de hau bele asumi nar diretor ne. Mas a situação obriga hau consegue retan confiança os colegas sira. Primeiro hau tete lolos de mentalidade do kuliah sanos hau la ia. Los. Hau fahan experiência itu hau hanesan agora nessa conta tu iret mas hau kon hanoi fal bakoto hau sinti yang ia moris nemos ita orgulho duni kata ya ita quando aprende barak ninia mudança ne sempre ia duni Los. ya ia tempo uluk ninia ia hau si 2009 hau meteliu ia be parte música hau ba concerto ami forma grupo banda para atuba toca ya fating mas nessa sa palco serne palco da toca ne bele palco da kuliah ne momento haula ya Sa speech ne ba discurso speech serne haula hau ni conhecimento by dane lá ya mas depois de 2012 ami halo fale ami ni assembleia geral organização ETBU ni momento ne ba hawa nesang formador, treinador vai a letra para ba mal deficiência matan siratu usa letra ne bema pele uma deficiência acesso então a me for treinamento ia neva então
a Assembleia Geral né how apresenta how nia plano nomos ami apresenta a minha estrutura conselho bor niang bor for confiança então incus mai how sai diretor nebe passo no dala ni da nebe mak hatu hetan diretor ne tambah hetan fiar no ita koko atu hamrik apresenta tenia plano no programa nebe mak ba tina limania tuir plano estratégico organização yang então ia nemak hetan fiar usi bor sira bor no mia recruta how sai hanesang diretor ba Timor Blind Union. Nah, ho si tinang hira atau tinang hira mana? Hausi 2012 to iha 2018. Quase tinang 5 ou tinang 6. Wow. Iya. Organização na ho sa tinang? Organização ne existe hausi 2004. É ETBO, é? ETBO, sim. E quando iha 2004 forma organização né? Organização nemos mono hader. E nia hamrik lolos ia 2016 wenghira crise ne ramata. Depois ida nemak ami serviço iha larang hanesang mos 2006. Ya, 2006. Ne assumi knar hanesang borba iha organização, mas organização rasi se recruta fale ami, pode for treinamento também recursos humanos e datu facilita formação ba iha letra trabalho ne é menos. Então tem que hakara koi na fating ami mak sai hanesang formador e da nebe mak tu facilita fale mal deficiência matan sercelo. Agora da daun nebe Timor Blind Union se existe ka? Iya, da daun se existe. Colega sira mak agora se halau continua hela ninya programa sira. Nebe obra nebe mak hariona ne continua lá na fating. Mesmo que da rumah ia lacunas balu ia situação nebe ma dificuldade nebe sira sor mas na fating coragem basira sira oin lorong se continua na fating obra nebe mak. Sim. Tamane mak Mong Martin agora hari fale Mong Martin na organização fong. Sim, agora da dam how hamuto ko colega Circelo kami hari fila fale organização fong ami hanarang Centro de Desenvolvimento Inclusivo ya Timor Leste oro naran sigla mak CDITL. Tambah será inclusivo. Tambah ami acompanha ya nação selo kita teknik daqui Austrália finalize ya tinang hirak liba tinang neng bakotu ya 2015 tinang hitu de salah ami bahalo estudo comparativo da Austrália ami foto referência da Austrália ninian governo Austrália liu ia parte sudeste sirha promove makas liu konaba inclusão social programa hotu governo ninian tahu prioridade ba assunto uma deficiência né forte. Ita lawas kuliah kona ba subsidi de subvenção ba cada tinang kau fulang mai be governo onsa tu prioritiza programa ba iha orçamento geral anual né tahu mos assunto uma deficiência iha programa sernia. Nemak seda ita hare kona ba infraestrutura básico sira estrada nebe acessível escola sira nebe matenki inclusivo participação é uma diferença niani ia comunidade ni tem que inclusivo mais inclusivo do ni também mak ami mos hari organização ida mak ami halo advocacia ami halo sosialização ba ia comunidade sira e no linha ministério sira ba instituição público sira selo atu cria acessibilidade nebe mak mais acessível no amimos halo advokasi ba governo atau tahu orçamento nebe sensível ba assunto ema deficiência. Ida parte selu amimos loke formação. Ami loke formação. Salah curso. Iya, ihane ba ia curso lubu kida ma ami loke. Ia tipo curso língua ninia makane sang inglês no português, iha mos liang Korea. Ami hakarak loke tang língua sila selu, mas ami foi mau hahu início loke ia fulan janeiro. Ami tenta para tu loke tang curso sila selu. Mas be laos mak língua ni det. Ia curso selu kami hanesang música mos ami loke. Ia ne ba ia ami curso kona ba gitar básico ninia. No ami plano mos hakarak loke gitar dan be spesifik liu halai ba ia solista ka ay madiang sa melodi niya parte avanzado niya avanzado parte advance niya nomos nasa klasik mos bass ami karak atau spesifiko plano hela ba futuro karak kidane may be ami lau uluk ho
básico ya dasar ninya nomos ho piano. Nomos ho computador. Ya, iya los. Ya, nanti itu durante ne acompaña kata dia ne ya si detail. Itu ya program los. Nanti itu mas durante ne ya ne ba main lah tene kursus itu yang ida ne be maklau computador mas ita iya kursus administração ne be ba maluk ser ne be mak interessante ho programa ne be mak kami cria bele kontak tu kami ni número nebe mak kami tahu hanesan nomor WhatsApp ya 76 68 9942 bele liga ba kami para kami bele fo informasi nebe detalhe kono ba prosesso registração kami la focaron kami fo ninya prosesso registro ne barato de $5 neba hotu no música niama kami cada fulang kami fo $25 ba diang Koreanya $10 te no sirseluk ne kami fo $5 hotu kedas para standar no idanemos bela ajuda fali maluk ser nebemak iya nebe iya ekonomi nebemak matong bela sustenta fali bela assessor iya bela assessor ba iya kurso nebe kami fornece. Wow. Yeah. By the way, sida itel lo ke orang hiram. Ya, atu konte historia itu ang kono ba sida itel niang sida itel ne hari dezi ulu kedes ya molo kami mandatu hotu ya etibio sing. How inisio ne forma sida laos honaran sida itel. Antes ne ami mai ho arte inclusive tambah haumos skill ya seni arte. Tambah musika anta hau sempre a libur colega Sircelo bayat poema bayat teatro sirbalo ihamos pintura bacerne hotu how dan declive forma arte. Antau ngami hanarang mak arte inclusive dulu. Agora dang kursus serne be mak agora dau iha hela sida itel ne mak sirahin CVTM ne ka balon lah ya. Kari ka walua balo ohing how temi mak hat kursus administração ami mos lo ke hela jornalismo mas sidau ema sidau resisto bayar kursu idane. Sim. Mas be ami mos iha atividade ne be am serviço amutu ko companhia balo ita tene kata ulu sirah narang centro soviet amai be agora dalau sira mai honarang fong fale reloca sira tau sernya atividade costura hena ba. Mai be sira mos oportunidade ba ema licencia tu aprende começar com sira bele aprende suku tesi hena depois suku modelo pasta sira. Lebe sira acumula fale hanesang sasang lisu sira nebema reciclagem sira nebema kia sira tahu muduk sira produz fale sai hanesang produto ida no loriba mercado fan. Mais ou menos ema sira be staff ya sida itel ne agora total hiram. Ida ativo lolos ne makia 37 pessoas ne. Ne staff ativo. Ne staff no voluntário sira. Voluntário tabela kategori ya tambane hanesan hototo ne mai ho sira ne be mak mai ho espírito voluntário tu tamba dadaune organização atu selu siramos ebe organização ne lai fundos. E ami dala hira tentona halo ami proposta ami submete ba Ministério Solidariedade Social la passa no iha agência balomos ami sidau ketan então ami mai ho hototo voluntário de ya nebe ami bele considera hanesan staff mas staff ida nebe ma ativo para hodebe desenvolver a organização ne programa mas ba operasional ami sidau garante kata yang atu lau hanesan staff lolos ne sidau labarik serna agora escola hotona nang hati sekolah hotona ida masih kikuang ni tina sidau to agora sidau sekolah labarik serna sekolah ya sekolah kasar ne ka sekolah negeri Serenang Rua Selu iha swasta Laoska mai be sekolah swasta bye-bye anse sekolah privado de selu ya ne selu na fati kada fulang bana Rua Selu ne sekolah ka labar serna hetang bolsu si kibit lai ni kala lai iha sernang hat nebe makagora sekolah ne hodo tu sidak hetang apoio bolseiro bolso da main serne sidak hetang mai be ami
Hanoi hela atau yang loriser ni naram ba trata documento be atau hitam bolsa de mai mas ni problema mak agora adalah how mas assume laknar ba ia organização liliu iha posição ne bema kanesan diretor difícil teve satu aplica ba ia bolsa de mai tambah posição. Iya, posição. Iya. Ya, tambah governo atau hari lolos ba eman bema kibit like duni. Ya. Atau akar kata dia akar kata dia kata ita francamente atau kuliah kata dadang ni asume lak nar hanesan direktur mas atau salário hanesan direktur hanesan emaseluk ami sidak toh apa. Mai be tambah ida posição ne mak ni implicação ne board ba iha labar serenia narang nebe atau submete ba iha Ministério Solidariedade Social tambah Ministério rasik iha politika ida iha programa ida apoio institucional ne rasik ne sei fo apoio direto ba iha organização ser nebe mak jere implementa programa nebe mak relevante ao assunto social. Então, salah satu sidai telmos ninia tipo programa kane serviço ne halai liba iha área social. Anda nema kita mos antisipa hela ba iha onsa to haruka labar sen naram trata ba iha bolsa de mai rasa. Amurania dadaliana sinti naruk tebes. Sim. Naruk demais. Obrigado Barak ba liliu ba Mang Martin nebe mag. Ohim bele pahe na tempo mas que ema telefone ela dito. Dia kira. Mas que tempo ya namanya juga ema kadu serviço udah safe. Sibuk busy. Busy mas pas-pas deh. Apalagi lorong botang, lorong Semana Santa ita férias e uma mas dar uma coisa. Agradece tambah bele pahe na tempo mai dadalia Iya, obrigado para com mantito ninya tempo toma ba video dene Obrigado Barak baita bot sira. Até tá sur malu fali. Tempo selo. Adeus. Adeus ya.